खुलुमबाय दिनैनि NBNN रादाबखौ फरायनाय जारिमिन बरगयारिया दिनैनि जोंनि गाहाय रादाबफोराव दङ 7 एफिबिएन आसाम पुलिसा गा 32थि गायसनथाय सान फालिदों गौरी ब्रह्मआ DID लिटिल चेम्प सिजन 4 नि मेगा अडिशननि थाखाय सायख'जाबाय आसुनि बानजायनायाव आसु गल्ड काप भलिबल बादायलायनाया जुरिजेनबाय आरो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि ओनसोलनि दालांखौ सिनाय मोनै दुथुङा अरजों सावनानै गालांदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव BTDनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरनि साखाथि सरायखलायाव थानाय 7थि बेटेलियन आसाम पुलिसनि मावखुलियाव गा 32थि गायसनथाय सानखौ बुधबाराव रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो गा 32थि 7थि बेटेलियन आसाम पुलिसनि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय 7थि बेटेलियन पुलिस हान्जानि मार्च पास्ट दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिमुआरि मोसानाय दिन्थिफुंनायबो नुनो मोननाय जायो मख'नाय जायोदि क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सरायगलायाव थानाय 7थि बेटेलियन आसाम पुलिसनि गा 32थि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय हाबाफारियाव BTDनि IGP अनुराग आगरवाल 7थि बेटेलियन आसाम पुलिसनि कमान्डेन्ट मनमोहन बर'जों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लायो। শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই বাছবেণ্ডৰ ধ্বনিত আপোনালোকে বিভিন্ন সংগীত শুনিবলৈ পাব অৰ্থাৎ তেখেতসকলৰ ডিসপ্লে হ'ব এহে আপোনালোকক আমি আমাৰ বাহিনীৰ জনসকলৰ দ্বাৰা গঠিত এই বাছবেণ্ডৰ ডিসপ্লে উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ অনুৰোধ জনাইছো ইতিমধ্যে এই পুষ্প বা অচিনা পুষ্প আৰু এয়া আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি मीडिया पर्सनल सकल और इते जिमानखिनि मानु आमंत्रित हुईसे एटू सकलक एटू मोर फालर पड़ा बहुत बहुत एटू कॉन्ग्रेचुलेशन जनाइছো তেখেতৰ কৃতিত্বৰ বাবে পোৱা এই আন্তৰিক সুৰক্ষা সেৱা পদক গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে BTDनि सदर सहर क'क्राझार सहरनि हादानपारानि थागिबि बाबुल ब्रह्म आरो निशा ब्रह्मनि अनजालि फिसाजो 10 बोसोर बैसोनि थरायना गौरी ब्रह्मखौ BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय हानजाया दुंब्रुदै बरायो बावैसो साननि उनाव मुम्बाइ सोहोराव खुंफुंजानो गोनां DID लिटिल चेम्प्सनि सिजन 4 नि मेगा अडिशनाव बाहागो लानो नाजानाय खौरांखौ मोननानै बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'आव दुंब्रुदै बरायो बावैसो साननि उनाव मुम्बाइ सोहोराव खुंफुंजानो गोनां DID लिटिल चेम्प्स सिजन 4 नि मेगा अडिशनाव बाहागो लानो नाजानाय खौरांखौ मोननानै BTC खुंथाय आरो BPF हानजानिफ्राय क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड आलासि न'आव दुंब्रुदै बरायो आरो फैबाय थानाय समाव मुम्बाइ सोहोराव खुंफुंजानो गोनां मेगा अडिशनाव बाहागो लाहैनो थाखाय नोगोर 1 लाख रां गथायनानै होयो BTCनि मावफुं सोद्रोमा राजीब कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव थरायना गौरी ब्रह्मआ बुङोदि
DID लिटिल चेम्स सिजन 4 नि मेगा अडिशन हाबाफारियाव कन्टेम्परारि मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनो नाजागोन होननानैबो मिथिहोबावो। DID लिटिल चैम्प्स में जाने वाली हूँ और उधर में मुझे मेगा ऑडिशंस के लिए सिलेक्ट कर लिया। कहाँ होगा ये ऑडिशन? मुंबई में होगा। हाँ। मैं वहाँ पे कंटेम्प्रेरी करूँगी। हाँ। और अगर सिलेक्ट हुए तो फिर उधर शो में डांस करने मिलेगा। सिलेक्शन हुआ है? আমার ব্রিটিশে এটা ইতিহাস আছে আমি যি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন আমাৰ মানৱ সম্পদ হিচাপে আহি আছে সেইসকলৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আমি দি থাকোঁ আজি এটা তুলুংগা বাৰ্তা তাৰমানে ইনকাৰেজ এটা এৱাৰনেছ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰী মহোদয়ে এই গৌৰী ব্ৰহ্মক 1 লাখ টকা দিলে আৰু তেখেতক যি শিক্ষাগুৰু সকলক 25,000 টকা দিয়ে এইটো হ'ল আমি আশা কৰোঁ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে আমাৰ BTC এটা সন্মান দি থকাটো যেন আকৌ সন্মান আনি দিয়ে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ জনগণক যেন আমি আমাক কবুল কৰিব দিয়ে এইটোৱে আমাৰ BTC এটা বিচাৰ। থেংক ইউ। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद सुंदयै आसनि क'क्राझार जिल्ला कमिटि आरो बालाजान दख'रा आसनि बानजायनायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार सहरनि साखाथि बालाजान तिनिआलिनि गौरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं नासिर हुसैन गोसोखां आसु गल्ड काप भलिबल बादायलायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु आसनि बोसोनगिरि सम्मजल भट्टाचार्य, मिरु आसनि आफादगिरि दीपांकर कुमार रात आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे ओनसोलनि आसनि दैदेनगिरि आरो मावथिफारिफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। পতাকা উত্তোলন কৰা সন্মানীয় উত্তোলক সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপাংকৰ BODO অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আছিল আৰু কম বয়সতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত BODO অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক হৈ থকা সময়তে তেখেতৰ টান নৰিয়াত আচলতে তেখেতে কম বয়সতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই নাছিৰ হুছেইন দেৱৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ কাৰণে প্ৰথম তেওঁলোকে ভলিবল খেল এইখন এবাৰ বালাজান তিনিআলিৰ এই গৌৰাং হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আমি কিদৰে নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীক আমি খেলাৰ প্ৰতি উৎসাহী কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰতিটো খেল আমি ইতিমধ্যে 2টা খেল আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ ফুটবল আৰু ভলিবল ইয়াৰ পিছত আমি আন খেললৈকেও আমি যাম আৰু মহিলা বা ছোৱালী পৰ্যায়ৰ খেল প্ৰতিযোগিতাটো আমি ইয়াৰ পিছত আহ্বান কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী যোৱা বছৰ আমাৰ এগৰাকী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী খেলুৱৈসকল বড়োৱে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ আনিছে দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশেষ খেলুৱৈয়ে আমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া সৰ্বভাৰতীয় ভলীবল টিমৰ কেপ্টেইন আছিল হিচাপে খেল আমি আশা কৰিছোঁ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि गामिजों बोहैलांनाय दैसानि दालांखौ बुधबाराव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा अरजों सावनानै गालाङो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 घन्टानि सिगांसो सासे सुबुङा दंफांनि दालांजों साइकेल सालायनो थांबाय थानाय समाव हरखाबै दालां सानिफ्राय गलांना आखाइ बायदोंमोन। थांनाय 1 बोसोरनि सिगां BTC सरकारा बायग्र' जिग्रब दालांखौ गोदानै पाक्कानि लुफुंनायनि थांखिजों अन्थाइ खाम्बा गायसनदोंमोन। नाथाय 1 बोसोर बारलांब्लाबो पाक्कानि महर मोनफुङैनि थाखायनो दिनै बेबायदि गोथां सावगारिया सोमजिदों होननानै ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद दैखांदों।
বহুদিন দাবী জনাই আহিছে যে দলংখন ভাল কৰি দিব লাগে। কথা হ'ল আজি ৰাতিপুৱাও এজন মানুহ তাৰমানে চাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত এই মানে বাঁহৰ মানে ওপৰেৰে যাই থাকোঁতে মানে তলত পৰি হাতখন ভাঙিল। তাৰপিছত তেওঁক ইতিমধ্যে মেডিকেলত নিয়া হ'ল। তাৰপিছত দলংখন কেনেকৈ মানে কোনে জুই জ্বলাই দিলে সেইটো কিন্তু কোনেও আমি দেখা নাই। কথা হ'ল ইয়াৰ আগতেও আজি 4-5 বছৰমান আগত পেপাৰে পত্ৰ প্ৰকাশ পাইছিল যে মহেন্দ্ৰ বড়ো বুলি আমাৰ সমাজকৰ্মী এজন তেওঁৰ নাতিয়েকক চাইকেলত লৈ আহি থাকোঁতে তলত পৰি তেওঁৰ মানে মৃত্যুবৰণ হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰা আমি ৰাইজে বিভিন্ন দাবী জনাই আহিছোঁ। তথাপিতো চৰকাৰে মানে এই ক্ষেত্ৰত কোনো মানে ফলৱতী পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ নজৰত নপৰিল। কেইদিনমান আগতে মানে দলৰ আমাৰ BPF দলৰ চৰকাৰী পক্ষৰ কেইজনমান নেতা আহি ইয়াত মানে আধাৰশিলা এটা স্থাপন কৰা বুলি আমি শুনিছোঁ। কথা হ'ল কাম কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব সেইটো মানে 19ৰ বোধহয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুৰ পিছতহে এইটো মানে গম পোৱা যাব। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। 7 आसाम पुलिसा गा 30थि गायसनथाय सान फालिदों। गौरी ब्रह्मआ DID लिटिल चेम्प्स सिजन 4नि मेगा अडिशननि थाखाय सायख'जाबाय। आसुनि बानजायनायाव आसु गल्ड काप भलिबल बादायलायनाया जुरिजेनबाय आरो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खलबारि ओनसोलनि दालांखौ सिनाय मोनै दुथुङा अरजों सावनानै गालांदों। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।